Конкретна минатата година Global Financial Integrity го објави својот извештај според кој огромни суми на пари мерени во милиарди се изнесени нелегално од регионот на Балканот. За Македонија се спомнува сума од 5,3 милиарди долари кои се изнесени нелегално во периодот од 2002 до 2013 година. На оваа тема во студио на Нова разговарам со председателката на Адриатик институтот госпоѓа Наташа Срдоч, која соработува тесно со Global Financial Integrity. Госпоđo Срдоч, добродошли у наш програм. Моje прво питање око овог извештаја Global Financial Integrity е како сте дошли, како е Global Financial Integrity дошо до ових података? Која е методологија да се утврди сума новаца кои су испумпани из земља Балкана нелегалним путем? Pozdrav Borjan, vama i vašim gledateljima, hvala na gostovanju, na pozivu na gostovanje. Vezano za izvješće Global Financial Integrity-a, podaci se dobivaju iz dokumenata koje svaka zemlja predaje Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci. To su znači bilance plaćanja, godišnje bilance plaćanja i podaci o trgovini sa zemljama u svijetu. Znači, i ovi nezakoniti financijski odljevi kroz kriminal, korupciju, poreznu evaziju, odnosno utaju, pokrivaju znači dva glavna izvora znači izlaza novaca, a to su trgovina i bilanca plaćanja. Gleda se na trgovinske odnose sa svakom zemljom u svijetu i prikazuje se znači razlika između faktura koje se prikazuju kao izvoz, odnosno uvoz, i diskrepancija, odnosno neistinito prikazivanje kada se gleda na bilancu razvijene zemlje. Znači, nerazvijena zemlja poput, znači u kategoriji nerazvijenih zemalja, odnosno zemalja u razvoju spada i Makedonija, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i ostale zemlje na Balkanu i ostale zemlje u svijetu. One prikazuju recimo izvoz i uvoz i uspoređuju se te isti podaci sa zemljama u razvoju koji istinski prikazuju te podatke. I tu se vidi da postoji veliki raskorak gdje se umanjuje iznos izvoza, odnosno povećava se iznos izvoza, znači novac ostaje vani, ili se neistinito prikazuje uvoz, tako da u stvari opet novac ili izlazi iz zemlje ili ulazi u pojedinu zemlju. Znači, taj dio, najveći iznos korupcije prolazi kroz trgovinske bilance. Drugi dio korupcije su znači, neistinito prikazivanje u bilanci plaćanja, gdje zapravo novac izlazi iz zemlje putem banaka, odnosno financijskih brokera koji ne prikazuju te iznose, ne registriraju te iznose sa centralnom bankom i tu zapravo nalaze se putovi da taj novac izađe iz zemlje na nelegalan način. To su veliki iznosi s obzirom da recimo za Makedoniju ste spomenuli 5,2 milijarde dolara u periodu 2004-2013 godine. Znači, u prosjeku godišnje izlazi iz Makedonije pola milijarde dolara, američkih dolara godišnje. To sam htio da vas pitam, Makedonija to je praktično skoro 2 budžeta godišnja makedonska koji su, ako je to tačno što se tvrdi, a radilo se po metodologiji koja deluje da je prilično precizna, onda pitanje je zaista na koji su osnov te pare izvučene i u kojim su destinacijama upućene? Da, znači ovisi od zemlje do zemlje. Samo da spomenem da recimo za Makedoniju to iznosi recimo za tih 10 godina 52% bruto društvenog proizvoda koji je mjeren 2013. godine je izašlo iz Makedonije, znači u tom periodu 10 godina. Znači, kao što sam rekla, ovisi o zemlji. Mi smo pratili i zapravo napravili smo jedno istraživanje na Balkanu i vidjeli da je veliki, ogromne količine novca, recimo u slučaju Hrvatske, Bosne, Srbije, izašlo kroz korporativne bankarske korporacije, odnosno institucije u Lihtenštajnu i Austriji. Znači,
Ono što je nezakoniti financijski odljev iz zemalja Balkana je u stvari priljev u ponekad porezne oaze, u slučajevima u zemljama u regiji je puno puta to Austrija, Liechtenstein, znalo se govoriti o Luksemburgu, o City of London, recimo za Rusiju, znači bankarski sistem u centru Londona, ali veliki problem predstavljaju znači te porezne oaze kao što su Belize, British Virgin Islands, znači britanski djevičanski otoci i zapravo druge te jurisdikcije gdje se u stvari omogućuje otvaranje i računa i tvrtki i trustova gdje se ne poznaje vlasnik, znači bez imena, anonimno i ne može se zapravo dokučiti ko je taj krajnji korisnik koji dobiva novac. Da li vi kao analitičar koji između ostalog analizira i stanje vladavina prava u regiji, a u kontekstu integracija ove regije u NATO paktu, da li imate saznanja koje su afere u Makedoniji, koji su mogući tragovi ovog novca koji je iznesen iz Makedonije? Da, ja ne poznam konkretne slučajeve u ovom času u Makedoniji, međutim vezano za regiju i korupciju koja zapravo postoji još od kako je regija zapravo pokušala napraviti tu tranziciju iz socijalizma, komunizma u tržišnu ekonomiju i nažalost završilo u jednom kriminalnom kapitalizmu. Vidjelo se recimo jedan od slučajeva o kojima se Makedonija spominjala je slučaj Deutsche Telekoma, odnosno njihove sestrinske kompanije u Mađarskoj. I taj slučaj je zapravo pokrenulo su vlasti Sjedinjenih Američkih Država. I tu želim zapravo napomenuti da se vidi da je liderstvo Sjedinjenih Američkih Država zapravo ima najviše otvorenih slučajeva kada se radi o korupciji na visokom nivou i dotiče se znači međunarodno bankarstvo. I u tom slučaju zapravo su vlasti Sjedinjenih Američkih Država otkrile da su pojedini državni dužnosnici u Makedoniji i Crnoj Gori primili mito od Deutsche Telekoma kako bi zapravo omogućili monopol jednom telekomunikacijskom. Znači to povećava cijene, to je strašno vrlo loša situacija za građane Makedonije i Crne Gore i drugih zemalja gdje se zapravo održava visoka cijena, dok je zapravo konkurencija bi trebala dovesti do manjih cijena i više životnog standarda građana. Znači to je jedan od slučajeva. Ja bi zato, u stvari smo radimo na tome da se i FBI je zapravo osnovao prošle godine, znači pojačao je snage na neki način sa većim brojem ljudi kako bi zapravo dotakao političku korupciju i znači na visokom nivou i kako povratiti te nezakonite financijske odljeve, vratiti ih nazad u zemlje od kuda su zapravo znači građanima i poreznim obveznicima kojima zapravo ti iznosi pripadaju u obliku poreza ili u slučaju političke korupcije, onda čak i ukupnim iznosima. Po tome recimo FBI pozna da je u stvari, oni su inicirali pokretanje istraga u Ukrajini i znači to se nije moglo napraviti iznutra, to se nije moglo napraviti tako je, hoću da kažete da FBI ima odjel koji se bavi između ostalom i korupcijom u regiji u Balkanu. Znači FBI se može angažirati u bilo kojoj zemlji od koje dobiju poziv za pomoć prvenstveno, znači ukoliko se slučajevi ne rješavaju u Makedoniji, a vidimo da se ne rješavaju niti u Hrvatskoj niti u drugim zemljama u regiji, znači da ne postoji politička volja da se stane na kraj političkoj korupciji, da se zapravo stopira izlazak kapitala na takav nelegalni način.
I tu je taj problem da nemamo vladavinu prava, nemamo nezavisno pravosuđe i imamo te krivotvorene izbore, odnosno lažne izbore po kojima se ista garnitura ili politički protivnici, koji mi vidimo kao protivnike, zapravo rotiraju na vlasti i zapravo zadržavaju postojeće stanje. Ali na slučaju Ukrajine vidjeli smo da je FBI bio vrlo uspješan vezano za otkrivanje nezakonitih financijskih odljeva i konkretne imovine visokih političkih dužnosnika koji su oni kupovali po svijetu, u Americi, u Švicarskoj i u drugim zemljama i stopirali su, zapravo oni su oduzeli tu imovinu i radi se na tome da se ta imovina, odnosno njene vrijednost vrati u Ukrajini. Gospođo Srdoć, sami spomenuli ste da veliki deo para ide u Austriju, ide u Lichtenstein. Spomenuli smo u slučaju Telekoma da je umešana Njemačka, Mađarska, to su sve evropske države. Hoću reći da ta korupcija prosto je nemoguća kad u ovom obemu, ukoliko ne bi bila u partnerstvu, kako bi se reklo, sa ljudima iz evropskih zemalja. I tu je paradoks jedan. Evropske zemlje traže od regije, od zemalja u regiji da se uspostave principi vladavine prava, a s druge strane vidimo kako baš iz te zemlje stiže asistencija ili ekspertiza kako da se taj novac izvadi iz zemalja regije. Kakav je vaš komentar oko te pomalo kontroverze i paradoksa, ako mogu tako reći? Da. Ja se u potpunosti slažem s vama, Borjan. To je činjenica da se ne možemo osloniti u ovom slučaju na europske institucije da bi otkrili veću korupciju i na kraj nezakonitim financijskim odljevima, jer uglavnom oni završavaju u te banke zemalja u Europskoj uniji, nažalost. I zato tražimo zapravo veće liderstvo s američke strane i s političkih stranaka unutar, znači, zemalja Europske unije. Postoje političke stranke koje zapravo žele stati na kraj ovakvim odljevima. Znači, to je uvijek znači, postoji, znači, recimo City of London u biti živi od bankarstva i velikim dijelom ti financijski nezakoniti odljevi dolaze u bankarstvo i cijela institucije su povezane oko toga. Tu su, znači, i odvjetnici, tu su i banke, tu je, znači, znači, posebne tvrtke koje se bave savjetima oporezivanja, znači tu su nekretnine gdje se veliki novac ulaže u kešu, znači dolaze pojedinci sa novcem u gotovini, u torbi, kupuju nekretnine recimo u Londonu. Znači to je jedan fenomen ogroman gdje se u Europi ne daje dovoljna pažnja kako bi se stvari zapravo riješile i tu je problem jer ima jako puno onih koji koriste tu situaciju za osobni probitak. U Americi zakoni su puno strožiji, prati se tok novca, banke se kažnjavaju ukoliko se uoči da postoji mogućnost ili se sumnja na pranje novca u Americi. Znači, američka jurisdikcija vezano za zakone FATCA koji su, znači, prerastaju na međunarodnom nivou povezanosti i izmjene podataka o poreznih podataka, američke vlasti se zapravo mogu kažnjavati banke i u drugim zemljama, što je bio slučaj, oni su kažnjavali banke u Švicarskoj, u Lichtensteinu i mislim da će biti tih aktivnosti još i više jer se vidi da niti jedna druga zemlja nije u stanju i sa resursima, znači sa sredstvima, znači i sa ljudima i znanjem i mogućnosti, s obzirom da je dolar jedna svjetskih valuta, da stane na kraj pranju novca i nezakonitim financijskim odljevima. Znači ja očekujem i nadam se i mi isto tako surađujemo u razgovorima. Imeno, kako vama stoje stvari, evo sad ovo je vreme predviđanja šta će biti 2016. Da li po vama postoji određeni podignut nivo političke volje, spomenuli ste Ameriku i
neophodna je isto tako i politička volja u Europi. Da li je ta politička volja na nivou da možemo očekivati u 2016. godine neki rasplet nekih od tih slučaja i kao u slučaju Ukrajine i povratak nekih od tih para koji su, kao što znate i sami, veoma značajne za Makedoniju i ove zemlje u regiji? Da. Ovako, ja bih se opet vratila, znači postoji politička volja u Americi, postoji politička volja unutar pojedinih političkih stranaka unutar Europske unije, znači zemalja Europske unije. Ja ne vidim političke, u biti ne vidim političke volje u regiji. To znamo. Tu se nešto može mijenjati sa manjim strankama koje se pokušavaju u stvari pokušavaju ući u taj zapravo izbore koji nisu uvijek zakoniti i koji su ponekad, kao što sam rekla u slučaju Hrvatske, a čujem i u Makedoniji, koji su znači krivotvoreni i tu je teško u stvari tim malim strankama da se probiju. Tako da mislim da će liderstvo doći s američke strane, ali mislim da je veliki problem zapravo što se uz nezakonite financijske odljeve pojavljuje organizirani kriminal i financiranje terorizma. I znači financiranje terorizma i masivna migracija koja zapravo se dešavala prošle godine i nastavlja se u stvari iz Sirije, ali ne samo iz Sirije, nego i ekonomskih migranata iz Pakistana, Afganistana, znači iz drugih zemalja koji su poznate po tome da imaju mogućnost izvora zapravo terorizma, da to postavlja znači najveći prioritet sada. Rješavanje toga morati će biti praćenje tokova novaca, a time se ulazi u trag znači istovremeno i organiziranom kriminalu i političkoj korupciji koji žive zapravo zajedno, postoji taj suživot organiziranog kriminala i političke korupcije u zemljama Balkana koji su znači na balkanskoj ruti i gdje u biti, znate, jedni imaju financijski motiv, prvenstveno, drugi imaju ideologiju, međutim ako surađuju zajedno jer nema vladavine prava i nemamo nezavisno pravosuđe, onda je tu veliki problem koji se mora rješavati. Na ovu temu, gospođo Srdoć, još jedno posljednje pitanje. Spomenuo sam da vi radite i u kontekstu integracija Severnoatlantske alijanse i proširenja prema Zapadnom Balkanu. Znamo da je princip vladavine prava jedan od ključnih za integraciju u NATO. Ovog sljedećeg leta će biti summit NATO paktu u Varšavi. Najava je stigla da će Crna Gora biti članica NATO. Da li mislite da postoji volja da zbog izvjesnih geopolitičkih interesa u kontekstu izbjegličke krize, dešavanja na Bliskom istoku, da se i pokraj ovih problema sa vladavinom prava integriraju pokraj Crne Gore i Makedonija? Da. Mislim da geopolitička situacija, znate šta, gledajmo u omjerima, znači koliko je ta geopolitička situacija u odnosu na veličinu zemalja i broj stanovnika, koliko te zemlje mogu doprinijeti NATO. Znači, činjenica je da NATO nije napravio domaću zadaću, znači nije išao sa svojim glavnim kriterijem, a to je bilo da u čarteru NATO je da zemlje članice NATO-a su zemlje vladavine prava. Znači, kada je dolazilo do primanja Bugarske i Rumunjske, one nisu imale vladavinu prava. Kada je bilo u pitanju primanje Hrvatske i Albanije, također ista situacija. Znači, ne postoji vladavina prava, znači nastavlja se sa istim greškama. Problem je u tome da unutar NATO-a postoje znači, zemlje u kojima organizirani kriminal djeluje na neki način uz znanje političkih establishmenta, odnosno da postoji povezanost u pojedinim situacijama i to se neće izmijeniti. I mislim da je vrlo loše u stvari da zemlje koje nisu razriješile pitanje organizirane kriminale povezanosti sa pojedinim političkim figurama u tim zemljama
i nema nezavisno pravosuđa, takve zemlje ne bi smjele postati članice NATO-a, jer one na taj način zapravo steču jedan pristup informacijama koje ne bi smjele imati. Hvala vam puno, gospođo Srdoć, za ovaj intervju. Hvala lijepa, Borjan, i vama i vašim prijateljima. Sve najbolje.